Hi, Testle. Welcome to our lesson 3 of Tibetan language series. In this lesson, we are going to learn how to make Tibetan pronoun in plural form by adding a single word called cho. So let's begin the lesson. Nga, 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 cho, nga, cho, nga, cho, ngan cho, ngan cho, ngan cho, ngan cho, ngan cho. Now it's your turn. Yes, that's right. Keep practicing. Ngan cho, zhe xi. Ngan cho, zhe xi. Ngan cho, zhe xi. Second, kerang, kerang, kerang cho, kerang cho, kerang cho, kerang cho, zhe xi. Kerang cho. Now it's your turn. Kerang cho, zhe xi. Kerang cho, zhe xi. Koncho, koncho, koncho. Yes. Koncho. Now it's your turn. Koncho, zhe xi. Koncho, zhe xi. Let's practice again. Ngan cho, zhe xi. Ngan cho, zhe xi. Ngan cho, zhe xi. Kerang cho, zhe xi. Kerang cho, zhe xi. Kerang cho, zhe xi. Koncho, zhe xi. Koncho, zhe xi. Koncho, zhe xi. So keep practicing, keep learning. Thank you so much.